Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Ken ni pagayam a nagpailinged itinagan a Benjo. Adi nan dinakamat pay ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gaputa damat basit langak, isu da ito'y tinaramat ko. Tapno uray awan trabaho ket agkakwartaak. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Benjo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bilibag kan ka, parts. Uray awan trabaho. At dalat na kwartam. Siyempre, Apards. Sikan ati siya. Ta sikan ti guwapo. Ha? Anya mo ti kayat mo asawan, parts? Ay, awan, Pards. Never mind. Sika talaga, parts. Agibaga ka. Sa intun kuan. Never man ko naman. Bay amon ko na, Pards. Malaki di. Isat mo. Ado pa'y tinakapila nga inuman ta. Ay, bayag yung lakit. Tinalukatan teruangan nanang. Ay, agyaman ka pahikit di. Ata inlokatan ka. Ay, no saan laan na kababain ka nagiti ka aruba. Talaga ajak ilokat tiruangan. Tauray di takan ruar amaturog. Oh, naranggas kayo matlaunay. Ay, husto laeng ko ma. Tabareng maikat day ta akin na ereng mo. Ay, salbag kakit day. Day talatan agin inom iti arak yan aramidam. Oh, that's life, nanang. That's life, di tanga. Malakit din. Ingkay ti kwartom tamaturog kan. Saan kan asumanaaw? Ta sana mariing ni tatangyaw. Oh, okay. Matungpal. Good night, Mother dear. Awawagan kay di Rabi. Ngam di ka pa'y sungbatan mo ti awag ko. Ay, pasensya kan, babe. Diyak napansin. Nakasilent gamin ti cellphone ko kahit. Naka-silent? Wano, nagiinom kayo manen. Ay. Kuha, babe. Makitam? Di mo't imbagak kan kaalikli ka mo ti aginom iti arak. Sorry, babe. Nagrigat, mate. Awan ti narigat no kayat mo, babe. Sige. Di ka madanagan. Tay karighatak nga ikatan. Ngam na Jack maikari maikat ko adagos. Di ka pa mula nakarupwat si Kabinjaw. Da kayo latan di mapanidya away, tatang. Na, isungarod nga ayabanda ka, tapno nakaduaming agmulay ti kamutay. Oho, adamat ni nanang. Ay, nagalas kalakit din. Kasalunat biyag maun, no kasta sadut kamay. Madadail nga rin ito'y kinagwapok, tatang. Anya, di ka lagbain. Lakit din, agrobot kan, saan pa'y ngumal daw. Kinagwapo ka dyan. Adula amay. Hello, Tina, my love. Ay, pasensya ka na. Saan ka makaumaita? Ha? Taapay, love. Ay, kuha, adang amin aramidan mi. Rason mon sala, Saan? Saan mat my love? Mapan kami agmula iti kamote ita. Anya ka no da ito ya, bakit? Di kayat nakat ka na yun naklatama kita. Siguradwam lang, Uwan, my love. Mamati ka di kanyak. Tagpaiso amin nga ibagbagakan ka. Kasta ti kinapudnok ka. Tina, my love. Nabuya mon, love, ya-insend ko a video. One, love. Nag-video ak itay, kabayatan ti panagmula mi. Tapno adaysen ko kan kaapam manaknak. Iti kasta, sanak apagat atapan. Sorry nga, Ruden. Love ko.
Malawanan. Sa anak mo't ang makagurakan ka kahit. Kaano ka nga ron nga umay dito eh? Abangan ninton bikat siguron. Diyak makaw mainton malam. Tani, nabanogak. Ay na. Phew! Nagkanasan. Impagarup ko gid din, nuaglangan kay tangagin pare. Apay mo tanaladaw ka? Naladawak Takas ano? Inlipas mi pahijay mulmulaan mi itay. Basit nga minan. Alangan nga isuntulaang di subsublin mi intun bigat. Sa bagay Adawag mo. Istorbo matiti panaginom nga. Sungbatam gid din parts. Ang mga nuad damat na patag nga ibaganakan ka. Apay ka di, Ophel? Awan, kaya't ka lang ang makasarsarita, babe. Ay, intun bigat kanton nga umawag. Tani, nabanbanogak. Kaya't kung tagin na. Ha? Mabalin ka di, babe? Oo, sige nga, Rodan. Pasensya ka no nasingak ti panaginanam, babe. Good night nga, Rodan. Love you. Love you too, babe. Nagluluho ko kan parts. Inulbudam matan Genobiam. Kasano? Kat no istorbo. Ken sigurado, ano maamuan na amadamata nga ginom. Ay sos, agsangit manan. Anya? Ay, oo na yan. Ken sana rin ba nga maamuan na nga inumak? Ta nagkariakan ko nga iwasa kong taginom. Ay, sos. Day talagid din parts. Ngayon ba yaman parts? At ula amin, shot kit di. Kakaiso na nga daarak. Good morning, babe. Sumra ka din iti trabaho? Wan, babe. Mapana ko iti paradaan. Kasta ka di? Babe, pasensya ka ni Dirabi, Mariknak ngamin ti banog ko, Okay lang. Mawatak. Dayta ti pangayatak unay kan ka, babe. Taman nakawat ka. Wan, Ay, ayatan ka nga ron. Kasta akmat, babe. Oo, sige nga ro din. Tadaman mo ti papanakita. Bye, babe. Kunak man, no di mo malagip ti umay mang pasyar kanyak. Si Kamet, mabalin ayamat ti kasta. No di kan tupay makita iti may sangal daw ket kaslamataya ko ni ti iliw. Ay, sus! Manglamlam yung kamanan ako, nak. Siguro, adamanan inaramid mo, anya. Anya? Uy. Awan na niya. Sigurado ka? Uwan mat. Anya ko mati aramidak. Anya ti amok nga, inuada sa bali nga aramidam. Di ka mo't makitkita akanayon. Oo, sika talaga. Umay ka man kit di. Kailiw ka una yan, love. Love? Apay, love. Diyak mat maura yan nga iyam amunak kadagiti parents mo. Ha? Kwa? Wano, ibain na ka di? Gaputa bumakita ko na may diligkan ka? Saan? Saan, love? Apay ko mga nga ibain ka. Saan to pa yamadlaw ti taon mo? Tanakapimpintas kan nagseksi ka, love. Kas kalaag tawan iti 30. Sobra matday tapan ng pasablog mo kanyak, love. Agpay so ti bagbagak, love. Iso adi mo ko mapanunutan nga ibain ka, ha, love? Oo. Di ka matanagan. Dayam amukan to kadagiti parents ko, love. Wow! Kwarta manan, Benjo. Sabali talaga ti guwapo. Kanapigsa ti karisma na. Basit lang nga pa ng pasablog ko kinibakit, Tina. Mamati mat.
Patay na patay mat kanyak. Daya bakit? Ha! Amin akidawag kan ko na. Itid na matanagaw. Sos! Ay na. Kastoy ati mayata biyag. Oray sa anak ngagtrabahon ako nak. Tada ni Tina my love. Makla at laki din, Ophel. Tadi na namnamaan nga umayak ita dito'y pag-abangan na. Agtuktukak. Aday ta. Ata umayan. Oh, babe. Flowers and chocolates for you, babe. Wow. Thank you, babe. Umunag ka. Apaya di mo imbaga nga umay ka, ta nagluto ako ma. Si kamat, babe. Kaya't kang nga rod nga isurpresa. Makunapay nga rod a sorpresa. No ipakaamok tiyo, may ko. Si kamat, babe. Manmanutan ang makapag-date itirwar. Pasensya kan, Benjo. Amo mo't abisi ak iti trabaho. Puro kalat ng trabaho. Maawatam ko ma. Sana bale, bumawi ak to kan kaapaman ang makawayaak. Kanon to pay dayta? Amangan no agpatinggalaangan iti sao. Katanyang harot ti aramida. Agikatak iti trabaho? Kasta ti kayat mo? Saan mat nga itikas na ha? Ngam kita kumahamot Isingitan nakmot iti oras mo, babe. Papanamanan, Benjaw. Ay kati nakagpasyar Dahil talagpas-pasyar tar aramidam. Nungay nga tagsapul kamot iti trabaho. Sana kasta dahil talatan pumanasyar tar aramidam. Oh? Kan nagure ka man. Makadlawak Apay, sa dino ti pangalalami ti kwartam nga usaram iti panagpaspasyar mo. Kat awan mo't panggedam. Nagsadot kamay. Secret. Adan samot kalukwan ngar aramid maun. Ay, di kagar aramid iti pakaibabay na si Kabinjaw. Saan mo ka diya kayat arumwarta, love? Ay, makabannog. Dito'y talatan. Mas kayat kulatan dito'y akadwa ka. Kunakmat ngamin nga agdan natan. Gamsaan mo mat ngamin akayat. May mayat no enjoyin tapay ti kastoy, love. Detay kasla agayem talang. Sa bagay, ang amangan mo at no maumakan ton. Ay, santo pulo sa mapasamak dayta, love ko. Sa anak to maumaken ka. Mauyong lang ti mauma iti kasken kakapintas, ken kaseksi. Uy, wow. Layos man ang tiara ka, Pards. Siyempre, Pards. Sana mabalin ang maawanan ta. Pawagas man. Nanay, adawag mo. Ang mga nutinobiyang dayta. Ay, Pards. Mm. Di ka na tagari mabidla ang tasong batak dito Sige, no problem. Hello, Tina, my love. Agtal na ka, Jason, agtal na ka. Pasensya kan, love, Saan ka makaumay ta? Adda ngamin bisitak. Madam at inumi. Adday ta ka manan, love. Babae la adagos. Kunak matasiksi ka lang ti babae iti biyag ko, my love. Salbag ka, pare. Sino day, Jay? Saan ayan ni Ophel tinobiyam? Shh! Tagtagari, Pards. Ay, Pards. Madiday tangar aramida. Paglulukwam matan na iti babae. Kaslaad da edad na. Saan alaeng, pare? Saan akasla? Talaga anabakitan. Anya? Ay, sus! Delikado day tangar aramidang, Pards. Nasaysayat langan nga isinam ti may sa kadakwada. Isinak tumot lang daya bakit. Ngam saan pa nga ita? Amumon, pare.
Iso timang mangted iti allowance ko. Ano niya? No kasta. One Pads. Galante na dya bakit? Iso nga ano sakpay laeng alamlamyungan. Apay ayan nanang. Istorbo kayo matitipan naturog. Ay bumagon ka kitdiditan. Ada bisitam. Sino aya? Ay rumwar ka tapno makitam. Oh, nagkadukat nga. Di yo pa ila ibaga no asino. Ano kayat mo amamuan? Rumwar ka dita silid mo. Darasam. Kat itay pa'y nga gururay ka. Sige nga Rod. Mabait lang. Ayan nati ko na yung abisitak nanang. Ay, si Kamat Gayam Ophel. Happy birthday, babe. Ha? Di mo kunaan analipatam akasangay mo itanga aldaw. Iwan Gayam magpaiso. Nalipatak pa'y kitin. Imbag man ta nalagip nakpay. Asus, aging ka di itak at agpaspasugnod ka pailaan. Ay, saanan? Naagasan ang tipasugnod ko, taimay ka. Mabit lang, tagrubuhatak. Intay mangan ituruar kadananang. Saanan? Dito'y latan balayo. Ada in order ko itay apag sasangwan tayo. Ay nabsugak. Ang kasalakayat kupay. Kaya kupay di ko mamatgyam. Gamna, ako silap mat ni nanang yaw. Babe, ingka kitaan. Ada agtuk-tuk-tuk. Sino nga tamot day nga istorbo iti pandangan aya? Ingka kitaanan, taayabam no kwa, tamangan tayo. Siya ka unti mapan mangilukat itiri daw. Ay, bayan nyo tatang, siya kon. Ituloy yung latan timangan. Surprise! Anyar aramitim ditoy. Kan kasanoan amwam adito ti balay me. Siyempre, nagdamdamagak. Kadagiti masabat ko. Apay akas lasaan ka maragsakan iti yung umay ko. Ala, umay kan. Agawid tan. Saan na mabali na makita da ka ditoy? Tapay. Basta umay kan. Nagbayag kan, babe? Kuha. Babe? Anya ti kayat asawon da ito'y Benjo. Apay nga inawagan na ka iti babe. Da ita babae. Benjo? Ay, kuha. Ay, pangasim ti na. Agawid ka pa ilang. Agpalawagak, Ophel, babe. Jack in pagarup-alukluk ko nak, Benjo. Ay, si katipod nung ay ayatek, babe. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kalukwam? Kanupod nung ay ayatan nak. Di mo ko mamaarami ti kastoy. Please, babe. Pakawanan na ko, ma. Ikarik. Isina kong day jay apaket. Isi naman kan saan. Awanan ti bibiyang ko. Gapot ay tamot laang. Waswasan tan ti relasyon ta. Anya? Ay, saan? Pangasim mo, Fel. Diyak ka ba na mapukaw ka? Ay ayatin ka unay-unay. Jack itulok nga isina naklatan, Benjo. Saan ka nga'y ayatin, Tina? Sorry. Awanan bibiyang ko, no ay ayatan nakuwan no saan. Kas iti kunak, Jack itulok asinaanak. Masapol nga ikasarnak. Anya? Iso nga imayak. Gaputa kayat ka nga isorpresa. Jack imbagbaga ama si kuugak. Gaputa ita kumakasangay mo ti panangibagakan ka. Saan ka mabalin nga ikalaysa? Saan ka nga'y ayatan? Nuday ta ubing, suportarak. Nagkarit ka amang ibaga suportaram. Pangalaam ko may ti pang suportam. Kat ultimo igatang mo iti underwear mo. Kat siyak ti pagdawdawatam. Kwa. Kas iti nakunak. Nasken nga ikasarnak.
Jak kayat adumakkel ti tiyan ko, nga awan ti ama ti anak ko. Gong gunam. Salot ka ngayon, anak. Isumad lagayam nga dalat kwartam. Ay, Tatang, tulungan da kumamot Tulungan nga. Makamu ka amang sangaw di tayo naramid mo aparikot mo. Ay, please, Tatang. Jak ayat ti mga sawa iti bakit. Ni Ofel ti ayayatak. Awan bibiyang kao. Di mo matlagayam kayat nga sawaan. Apengin ka. Na apo ya. Sadot ka lang arudain. Awan pa'y trabaho. Ay na. Ay. Tatang. Ay, di ka man tatang at tatang dita. Inkakit din ka sarita ni Tina. Tatulagan tayo, ti parang kasaryaw. Salbag ka! Awan nga rod tinaramidak, no di ti mangi kasar ken ni Tina. Ita, addan dua nga anak mi. Adameten bukod a pamilya ni Ofel. Adagundaway, ngagsabsabat kami iti dalan. Ngamjak kabailan a perengen daytoy, gapo taaging ga ita, makarik na aklat ta iti panagbain, iti inaramid ko, iti napalabas. Tuy pagayam mo, Benjo. Agyaman pagayam Benjo, iti daytoy apakasaritaam. Nagkalaysa kayon kinitina, ket adda payen dua nga anak yo. Ngarod, kunaentan, at talaga adda kayo ti para iti tunggal maysa. Ket sapay lakuma, tanaragsak ti binangon yo a pamilya. Ket iti napalabas mo, nagbalinda nga adal ken ka. Isurom kadag iti anak mo, tapno saan danto nga agaramid iti kas, iti inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Benjo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.